Gaidhlig Speaking Our Language, program 3 fichyd sy'n Hamisha idolgu tarapers loch fina in draste. She dalriada in tana mehir I farst sho je yeriel. Agus, san the sho a hanig na gael nurigagiad erin ochun chorus mile gulye bliona. Welcome to Speaking Our Language, program 72. I'm heading for Tarbert Loch Fyne at the moment, and this part of our Gael is called Dalriada. When the Gaels left Ireland over 1500 years ago, this is where they came to. This is the first part of Scotland where Gaelic was spoken, so perhaps it's appropriate that the last programme comes from here. Because this is the last programme, we're going to make it a little bit different. Rather than teaching you new points, we're going to go over some of the most important items from the last 5 programmes. And there's a phrase from a previous programme that's certainly appropriate for me to use this week, and that's ha yn cratan orom. I have a cold, my apologies. We're going to also be meeting 4 learners of Gaelic who are involved in the making of Speaking Our Language. And the first of those is Alistair Moffat. Is Mr. Alistair Moffat. Rugach mi an Kielsach, Shishin Kelso, Fashkir Kriech na Halapa aving tuai. Chaimo Chokol an Kielsach Kujach. En Jaigan an Skol Akel an Kielsach, Chaimi go Olhayan, Chiriving, Gunagin, agus Luning. Ek in Amshin, van mi a Kluich Rugby, san Olhayan Alapa. Ha her glei vessel rugby an Kielsach, agus na Balchan Eile an sna Kriechen. Eder nei kied jig, 3 fichid sa shia jig, agus nei kied jig, keher fichid sa hern, van mi os kiaun immel feish gwenagin, sheshin fringe. Ha uye akum ans na halain, agus ha mi 3 liorichin a churamach mu immel feish gwenagin, mu Chelsach, agus mu Charles Rennie Mackintosh. An jaigan immel na feish agel, hanik mi go television na halapa. Van mi a gopper programmen jalain an toshich, a chanish ha mi os chiaun immerston television na halapa, sheshin Scottish Television Enterprises. BSTE a janav programmen san ITV, agus sheshina a ha janav moran jena programmen Gaelic, a chishiv an television, mar Speaking Our Language agus macher. Hashich mi Gaelic jonsachig an een nei kied jig keher fichit ze nei. Da vating, gach shechgain san shia shechgenen, wie een adal teacher an een kilverchen, sheshin kilbarchen. Ha mi kritchen gun gien luchjansachi feim morgan Gaelic. Ma ha an canon go vi fatta bio. A ha mi smenige kudjach, go vel bala na gael agus luchjansachi. Agus nachil falche a chur luchjansachi wavasach trik. A chiaun greish va an sa chumrich cha lior buk a horst gaan a chule dachi far an ro canan na cumrich a brien. Va an lior a ginsche do geunje kimmer a chudjigig yet luchjansachi a chanain. Viege maan an bieg lior marshin an an alapa kujach. Tapelet Alistair. Bishing a canyochug kujig in ille a gachar, ach an toshoch sho Sanas Reek, an advertisement, Sanas Reek. And I don't expect this advertisement to be broadcast on a regular basis. Bavish de malta vi chofatte, vi gehulle dunje a gra gan roi bria. Ach vi chot dirivin nie, agus vi kaffa garam a hulle matin. Vami gut dolas me heel. Ach an orshin lorok mi shisar. Ha mir malta yerig, agus kan yer kaffa garam tulje gan sa vatin. Ma ha uso go vidolas te heel, kianig shisar. Apper Sanas Reek. Well, get the vig kafag orom an sa vatin, cha jaring sa malt cho garij rishin. Ko you, eisht shin rishin riesht. Bavish de malta vi chofatte. Vi gehulle dunje a gra gan roi bria. Ach vi chot dirivin nie, agus vi kaffa garam a hulle matin. Vami gut dolas me heel. Ach an orshin lorok mi shisar. Ha mir malta yerig, agus kan yer kaffa garam tulje gan sa vatin. Ma ha uso go vidolas te heel,
ceannach siosar. Mishe ha sin dal channechuig Anna waharne Nicoliasa. Ha Anna anamal son a bhí a séin ach ha cúteoch a bhí a gopur speaking our language. Is me se an láharna nicht geliese. Rúcah mé an strílai ach glúis an tseolcha cin gan nápan nó a bha mé céir blian na gúis. Hás ich me hín a Gaelic úsachag nó a bha mé sa bhunscáil get nach ró an scáil héin ga tsecask. Bhín ga brín nó fiachin rí brín rí sean voranacha uiste jés. Gaf mé Gaelic an áardscáil an nápan agus chaimi go campa saorí Gaelic an ballagúich. Bhín a sein an sa cháis Gaelic agus a dog an bhád a thula blianana bha bha mé 9 blian na gúis. Na bha mé 5 blindé a gúis háisich mé a gáil páist an an farpasin am fiantach agus chosin mé an bán ericid bblianana sin. Thuad mé bánáir a chumain Gaeilge ar son seine go bhád náisianta na bha mé 6 blindé a gúis an lámas deachí mé an áilthaid an den néidsean. Ha mé a bhí a sein ar san córas 5 blian na ríchiid agus ha mé imime chlár Gaelic agus bearla i dhéanú. Ha mé as gan cholaiste an 9 céir fichiid sa 5 ar san trénig mar hitseir bunscáil, agus bha mé tsekas an an bunscáil Sir John Maxwell an Glasgow far a bhfuil únad Gaelic a stréachag. Ha mé a bhí a scríbhag fert me bheitthe, scriptichin agus gráichin éile. Mar isiimplad scríb mé an drama an a speaking our language. Carriagin, tá leirichin agus rannan clanne agus scéalach me bheitthe, Song of Myself. Ha tór na sasa an dú a bhí tócail a chánain na bhaid na a bha mise ág. Ha mí uavasach héin tálichte agus bican faramatach. Ha Anna a bhí trang na chéil. Ha Ian McIntyre a bhí trang cúteoch is scríbhag scriptichin son na programmin seo J Speaking Our Language. Seo Ian. Is me se Ian McIntyre. Rúcach agus thucach mé an an Gàidhlig. Ceat a bheith Gaelic an na mórdih ag an amsein, charáid ag an deolach acamsa. Nuair a bheith mé bic, bheith an deolach a dul suirdain go taim a henafar an an straharagaig, si sin stratheric, feiscid Loch Nish. Bheith Gaelic go leabhar ag muintir an áte ag an amsein, ceat nach mór an Gaelic an an dú. An dé an scolágal, chaimi go olai op réan. Bheith mé ar son na cánan an gearamalteach agus rúsanach i dhéanamh, ach charan na cuasaich na cóirsteachtiam agus háisich mé iad a Gaelic. Bheith an cuasa Gaelic uavas a chinseach, agus bheith a cóirsteachtiam a bhí a gionsachuch na Gaelic fet na tíide. Bheith mé uavasach forstanach nuair a chaim a thuag ar son upper an colasteachrach Georstein. Bheith skipa bic is scríbhah cuasa úr Gaelic ar son na náirdscoiltean, agus bheith scoineal a bhí an san skipa. An déán a bhí an croch Georstein, bheith mé a gopur cónairí carriage is leabhar úr teacher self Gaelic. Chará sin furasta ach bíoch a dhéanamh. Ha mén drásta a gopur is leabhar úr ma enaman áte. Ha úi mhór acam an an enaman áte, agus ha mé a bhí gan crinnechuch gris fean. Ha mé a bhí a gopur is speaking our language as an bic an bhíansan. Ha ingineach a bhí a scríbhag a program, a dolamach ga dhéanamh, agus an nuair sin ga aichcin ar an television. Ha mé glétholichte gon de dúnsach mé a Gaelic, agus go bhfuil barach go gúine ga dúnsachuch. Ha a thula duine it speaking our language an dáchas go bhfuil an program a cuideachuch agus i brosnachuch loch dúnsachaí. Mar is móa sauna séar. Sannas réic eile inis. Ha mise a ticsing a bhór ich gléfa, a chanil mé smúneach gon bí a nún ricirst acamsa. Éiste bhanis. A bhfuil síse ar sárach a níana séiche. Ha mise. Ha mé aige cócarach agus a díana séichen, fa 10 bliana. Ach cha bhí tuile. Ha mé frickerstommarach agus het me horstar fall af an hitchen. Wel, har a gra go bhfuil íos gmata gunne.
Ha ir a réal thug gon teacha. Haar gra go bhfuil iasc math o gynne, gyn tsycyf, a chanawn hwyl o dda. Eist y fyr eist. A bhfuil síse ar sarach a níana séiche. Ha misise. Ha mi ar cóchgarach agus a dhéana séichen. Fa déich bliana. Ach cha bhí tuile. Ha mi ar frickerstalmarach agus ik me horst ar fallhaven hitchen. Wel, haar a gra go bhfuil iasc math a gynne. Ha ir a réal thug gon teacha. Sé Jenny Booth a ha ac yn ish. Ha Jenny y gwbyr ag canan an sy'n ilan sgia hanoch, far y fel na liorichin agos na teipichin ag speaking our language yn Gianif. Sio, Jenny. Is me Jenny Booth. Zou na mullen keuge a hami. Ach ha mi furoch an sy'n ilan sgia noch an ish. Ga neel y Gaelic an sy'n tiolach ag y mitter yn diw. Ach va sinsir yn mafaher a skide in er nish. Yn joio yn skol agel, ga mi ge olai gwnedjan var yn romi Gianif hwsper yn albanoch. Gaf mi ui an sy'n Gaelic ska sin, agus yn darna bliana agam an yn dynedjan, hosig mi cwrs y Gaelic. Ulla galeer rain mi 3 bliana de jolas Celtioch, sin Celtic Studies ac yn olai, agus ceir bliana de jolas na Halaba. Maar farst jen chwrse, wie in je kursachet unie Gaeltoch, a giwsachut na Gaelic. Wie in de dolke solmarostig an sy'n ilan skianoch, agus gas mi jolach een atje, agus na dunje. Yn doi go sgwde fi na molenoch, chai mi a gudach an ilan skianoch, var yn rot taioste ag cardjan acam. Hwyr mi operen sin, agus yn doi sin va mi nam studiche ag cichroliagan yn y sleitje, vat si a miasen. Rain mi big yn obrach an sa vunskol cwdioch, agus an sy'n dafer na ciad diag ceir ficit sa ga iag, hosig mi a gober ag canan. Ha mi a fi a gober awn coras 3 blian yn ish, agus ha corderum gymor. Sé canan a vis a curnan leorichin nan teipichin agus nan videohin ag speaking our language amach. Bí sin cwdioch a gober a rutanile sy'n luch giwsachi. 3 toersen sa vlianne heid koersliedje amach, sin newsletter. Awn sa koersliedje bí sin a kur fisrachug sy'n luch giwsachi agus luch tegisk agus fisrachug min chanan. Ha canan cwdioch a gober pasgain gistú sy'n luch tegisk a ha clechug speaking our language. Bí sin a mesoch luch giwsachi a phone, sin telephone assessments. Ma ní an luch giwsachi a chús a vesug, vad chestjenus. Sin certificate. Ha misje go vi gober fóhítjulin a eiger cwdioch, ha mi a vi koerse an an olai lampeter an sa chumri sy'n newsachug me join, agus ha mes muinehugum bí sin gema eintje noch. Well, han skipper ag speaking our language er vi gymat rang, na chel. Jenny used several new words there. Koersliedjer is a newsletter, koersliedjer. Pasgan is a package, pasgan. And chestjenus is a certificate, chestjenus. Goeie, han taim an ish son na drama aking, carges. Last time, Bill's troubles appeared to be over. But when Morochug turned up unexpectedly, Kate sent him away and made it clear she never wanted to see him again. Let's see if she still feels the same way in Carges. Hús me dúcht yn chadwri go amach. Hallo, Vroegie. Wel, ik echt. Jack het hart en zo. Voelt me in de
Chalach go míoch an grys. Cym ar a haw. Mae mi ddyrach ydol siachad. An rocket jaraf. Wel. Chwynig mi gro i'w chrych na te a haas dagwm. Siogw dy frwch i. Wil ik cíneach go bhfuil an an dúirte dascail? Ha, há go lé cíneach. Well ik chécht mar a chiú ha mi léirang. Jaw Janef. Ha mi glánaigh. Ha níran yn tuiacal salach. A uad a bhain tuisio córtadum. A cha mi maharach a lys yn ist. Je? Ha mi dolgach i chécht. Gytsiddig. Agus fé mi caffac i anw heigl ar am. Nach nionach gyda na dŵ hanig yw. Wel, ti dy fech gian? A tra haas dy hynny. A cha mi cynjach yn gorsgan yn glán. Nach dús mi rú. An é hút an haid ásta acail an é cheile thuirt mí seanna chun déanana tú Jonas. Hwr ti ein? An jyl fysach mi fel mi son ag an cholaste. Dín spilgain mar a hachad a gana a cha colaiste eile an. Agus han il mis anna vi crua i ein. Ach bin ian eile an uadigin. Da bleit. Tjer gaus a fall af ma ha frwch i. Kjarst ma. Wel, Wel, sy'n agad sy'n. ha min dochus... Seg. Ha min dochus gbio kers giliara frwch i. Moner. Ha. Chécht. Ha min dachas go bíos ag ceart go leor cúteach. Colla sé an rí. Ha mi fónú fiachan níise go man chóirsa ac an na nursaig. Wel, cwnne ha na chóirsa táiseach. Stewir. Seg agus tíoch o fat sa ha dol. 3 blionna. Seg. Ha, a hair sacam. Sin a hair sa gémas mi. Loch yn diwedd am sgianwch. Haro hen chod donna, dys yn ban wystiach. Iddyn monad fa ian idd y goen oedd ag aga sio. Hain ffys ac am dje hwrsio ddys, ach fach o son ddys yn rwy. Rwys mi rys gyda opad fa a hawn. Get a ha cwtsi nyrs i hwn gymaffi o ich. Hot, cwy yw ham i fallodd. Hi mi meddach o. Hi, chiri y grai. Rwst! Ie, sgwyd o egl mo fer am. Fed mi brwyn rwyd y hionat. Féime mi hairs, ach a céad ac am coiú. Chanút a cholas a dat ar an dráasta, ach a me cíndeach go fémi isteach. Meld yn eich gyn. How adiad. Anna mara fi sáide cuasa mar sin. Ma dhéh mi áte de chósa seo, féime mi go léad. Mae jaach o'r sgwt. Gafe. Ach gafe ar dy hon hyn. Agus ar son anna. Fyr fysacad bil, a gŵl ac am o'r a haast, agus am i ca hiwn drank a chla. Ha. Ma heit mi de chósa, bí cálad am anna dói. Ha mwrwch y gyr falaf i hionat. Ach fa siachad edrych na ffro. Ma mi smwyn i chwg yn ro. Yn fel o gair i'r as ma ha. Han je ac am dje am i a gyri. A cha mi sos y frwyn rys yn diw.
Agus chur data Cymru ra. Fel Gaelic it is. An lisa am hionach. Mar il fisagad, hanas gyfel aedd falaf. Chan iel gyda. Gerson a child. Salif. Salif nach ha mi ferrel y gybrach. Fytunia gamiori. Nisje chied. Hou alling. Je beferelijk een chicos a bi. Gerson a chaig. Salif gyfel yenef gofiacam. Siamwrwch y gyntahar. Wel, betalaum sy ffain ymach je hachris de chet. Mar a host mi, sesio yn program mwyrig je speaking our language. Ha mi yn dochus gynt o chorst I adreif. Chorst raumse y fi col araif. As I've said, this is the last program of Speaking Our Language. I hope you've enjoyed learning Gaelic with us over the last 72 episodes. I've certainly enjoyed teaching you, and be sure to stick at it. If you need more help with your Gaelic, you can contact Cana at Solmór Ostig in Skye or Common Luchgiaunsachi, Clee, the Gaelic Learners Association in Dingwall, or your local community education department. But for now, that's it for me. Marshant Leven Raspe. Bye for now. In this series, we introduced you to Gàidhlig Éiri. Gàidhlig Éiri. Bí cúteachn an dresa a cheannach. Bí cúteachn an dresa a cheannach. Héid concert a chumal. Héid concert a chumal. Haar an dóchas. Haar an dóchas. Chanel miach mianach. Chanel miach mianach. Ha mir mon narachug. Ha mir mon narachug. A baun an san neun aatje a vai at de kopper. Ha baun an san neun aatje a vai at de kopper. Saljevs gewil party ik mo vrahar. Saljevs gewil party ik mo vrahar. A navist goed a via fallaf. A navist goed a via fallaf. A gerf laag gieg gen geran. A gerf laag gieg gen geran.